El Palau de les Arts presenta esta setmana el seu nou director musical, el mestre americà James Gaffigan. Ha compartit escenari amb la Filharmònica de Nova York o les Simfòniques de Toronto o San Francisco. Els pròxims 4 anys dirigirà l'orquestra de la Comunitat Valenciana. James Gaffigan, de 42 anys i nascut a Nova York, és un director d'orquestra amb experiència en les millors sinfòniques, que aterra a València amb l'objectiu d'incrementar la visibilitat de l'orquestra de la Comunitat Valenciana dins i fora de casa nostra. One of my main goals is that the rest of the world has always known that this is a great orchestra. I want to build that even further in an international sense, but more importantly in Valenciana. One of my biggest challenges is getting people in, whether that means having a better link with the conservatory or having a better link with the youth or a better connection to the local organizations in Valencia. I think it's a big challenge that's new to me, and I would really like to celebrate the level of this opera house a lot more within the region of Valenciana. Aconseguir dur l'òpera a cada racó i al públic més jove. For me, also making it financially possible for young people to come to the opera, and I think they've already established this amazing €5 ticket thing. Also, the dress rehearsal is open to a younger public. I think it's a matter of making sure people feel welcome in this house. Amb el Rèquiem de Mozart i peces de Copland, Prokofiev i Stravinsky enceta la programació del Palau de les Arts este diumenge, un programa a l'altura de la gran versatilitat de l'orquestra valenciana.